Egiza loka soko ke ifo ko tanda kurando. Na ba prophétie. Mama, o tata mwaji akangayo. Tata mwaji akalingana mama. Ngamo pe na fana kina ga prophétie mtu na zoka. Na teno mama le kitinga biete. Na batan lokola oyo, ya même bato ba décider que buto lelo esili pona yo. Mama le bio frene ngai. Ngala kenda ko fanda pa na ede mwa. Abomba ngana babadi. Comment mama le ko inanga? OK. Ato za nani soko ke kopa te ya muke lipe ko ya. Eleke bomi ba congolais ba jeune soni. O atambola kana soni abongaka te. Kwa longola ka soni akoseka meme na poko kota mbongo ba baseka ke ba kubanga yi. Wana lwana ti. O ngana yeba ennemi a vie soni. Soko telo ngina moi okomona lipa wana qui que vous soyez. Masai. Nano ebena kisasa ba komi na degré ko za kande ko changer ba donner te. Kande ko changer ba donner kana $10,000 te. Kande ko changer ba donner zaka obima oyo ko zwa soko pesa ngo valeur comme so kilo. C'est ça.